Bok ekipa. Nadam se da ste mi svi dobro i da trenirate. Od 12. do 14. rujna igrao sam na prvom međunarodnom turniru od kako sam u Dinamu. Ekipa i ja letjeli smo za Skopje gdje nas je čekao pakleni ždrijeb i jake ekipe iz cijele Europe. Iako je ovo bilo već treći put da se održava i Linden Cup, Dinamo je sudjelovao prvi puta. Ponosno mogu reći da smo osvojili zlato u našoj kategoriji. No ajmo od početka. Grupna faza startala je u petak i nastavila se u subotu. U grupi F smo bili s 3 makedonske i jednom bugarskom ekipom. Redom smo dobivali Smilkovce 6-0, Utel 6-1, Ardu 3-0 i Forcu 3-2, te suvereno osvojili grupu s maksimalnih 12 bodova. Nedjelja je bila rezervirana za knockout fazu. Startali smo rano, ali jako. Pa smo tako u osmini finala pobjedili domaću ekipu Grozdanovski 4-0. U četvrtfinalu smo išli na rumunjski klub Temišvar, koji smo svladali s 3-1. U polufinalu su nas čekali Belgijci. Briž je brzo posustao, a semafor je pokazao 3-0 za nas na kraju tekme. Pobjeda u polufinalu je značila samo jedno, balkanski El Clasico. U finalu nas je čekala vrlo motivirana i dobro posložena ekipa Crvene zvezde iz Srbije. Lagao bi kad bi rekao da termin odigravanja u 12:45 na 35 stupnjeva ispod makedonskog sunca nije utjecao na igru. Noge su bile malo teže nego inače, pa je rovovska borba rezultirala s 0:0, što je značilo samo jedno. Penali. Na penalima se tek vidjela snaga naše momčadi. Preuzeo sam odgovornost za izvođenje prvog penala i zabio. Zabila je naša osmica svoj penal, ali prava zvijezda finala bio je naš Spiderman, golman Rac. Dečko je skinuo 2 penala zvezdašima i tako osigurao zlato za naš Dinamo. I tako je naša makedonska avantura završena na najbolji mogući način. Hvala vam na gledanju i vidimo se.